Hagani kejing ki balapan long da kejing syongklan mongor ha mau kerwan ban pen pau ya kejing persya ahlor kejing bam shim kya ke sarkar gimat jing dawa beper jing ini sang balang u presiden ke KSU ba lambok starwell marngar ule tho ba kani kejing syongklan mongor kadai shibenta jong kejing ki jong gini sang balang kenang ban pen imbiang ya kejing ki jong ki ke bagilale nadu mensyua Kilong bakim tiap ke ikadaw kepada lendet lor kejing penslam jong sarkar pedeng ban menjur ya ke resolution halor ban menteri kamno ya ke inline permit baladap menjur dawat hendro pungut ke MLA ke Jelam Meghalaya uang bawat hadian sisnem baladap pani menjur dari haduk mentaru ke sarkar pedeng kampat penurlong ya kejing angnut jong kipat ba ke Jela ulong bagani ke peni ba ke sarkar pedeng kamburam ya kejing sengau jong kitrai muluk jong ni ke Jela Uloong banagadaw jong kajing pang COVID-19 kabalalan shop ya kapertai berokaway. Kami lalong kabasok kini kisang bahalang ban penlong kijing ki nambar kanwara shibun kijing ya. Kumta kilaray ban penlong da kijing ki hak lenti kebajay-jay. Kato kani himat jing dawa juki kilong ban pentray kamno ek entry ban exit point ke MRSSA ke ILP ban persya ya ke Citizenship Amendment Act. Nang ta bat kiway de kimat jing dawa kilong ban penderung no ikaktian kasih bat garo ha ka et schedule jong kariti sensyari Taingi syemnya kini kelenti banyak dengan ti jing jajai namar ba kom kadak bangen pejai pen kenmau ya sokar India bangi angnut ya kini ka IP pengter kamp ko jela jungi kabaar kalong ba habangi persang ya kaban ya bodin na kapor support ya kini kedop kiba ka sokar jela kelap rondo long senam nu senam arjakan de waya bono kini ka Meghalaya Resident Safety and Security Act Kuba sosi kalong ba naduk asnem arja khandre watang gawai khardop ruh nam tam pala bansna hot kata kajing ong tu menteri ba antro posngi masala pandap ti po umleng ru kabangiwan mo jurep ngidon kajing atatian hot ngimla ban len ba kam gaya nyerai kadon kajing atatian la namla pandap namar kum kalong hi sakan osnem gedang ap mar ba kene ke isu ba khamtam kajing rung jemi beri penasabar po jela jungi ke isu bala deki post nem mentah ngalak ban ong ba kadai ke jela ke ba kleman ba kadai ke jela klemput klemsang kata ke ba sosi tam ya ke jaj penriu ko jongi ibrew na subar ngi ki sedang ban rung lan pen ibor ha ki babun ba ki liang ko jela jongi namar ba himdon ta ki an kanun ki ban filter ya ke jengrung jemi ibrew na subar ba de lor kita ki nongrem ke ba ngi kum ki seng ngi mlak ban su ngap sa ngi pen i kum gadak ba kadai ko jing kesu thia ya ki hindu pungut ki nomi khmat kam ni than tang kin suya kawang kti paramaki padi ke bor bikin sungtu beksim tia yang dikimat akhmat tam makum ga jalaka ngunut marwat jika resolution bala pas haswa pan padrung yaktin khasti kan thop ru tin garo haka khnet ke bapra jo constitution go India ru katu ko dang sakut adu umta ngamtep ka gale yu ka sokar India la kadai ke jengbom kwa ban penkup muhor ne ban ai ka muhor sokar India ne la kadai ka jengbom simkhia kini kintu pungut kinomi khmat jingri khatam la batep Dari nget ba lang ba kini kecing ya pen kesiu tiap biang kerja pen kemau juga kisang balang ba kini kini khmat ba poj ba ai kem ho jom ki sisin kesan senam kini per urlong kejeng dawa jom poj ba jom jelah ba ko pen pau kejing sungo jongi kini yang lam sang balang ki banado kisnam baladap ngilaya dawa si dawa mereka MLP ni sungo kadon kejing teko ban terekam na kalian jom sarkar Meghalaya kalau rangi pai pat ke central government ni sarkar kami ni peni ba imat kam buram ya ka sensyar pai ba hapo ke Jelam Meghalaya nama karai jo absolute majority karai jong ka assembly po Meghalaya kadai karai jong ka body ka bala itu da ka constitution te kamot ka sarkar kami ru kam buram ya kata te om tang kata henrai larangi pait pan nalor ba kam buram ya karai jong ka assembly habai dai pat sakawai pa kabenta mo ladangi ya pait ya kata ka amendment 6 schedule memang ladangi ya keran ya kata ka influx ngi keran ya kata ka identity jong ka ibri urut pai ngi hamban ya keran ya ini we benta nama kata ka amendment jong 6 schedule hang niru hadin bangila ya ai suggestion sya central government hadin balawan joint secretary jong ka home ministry ru ngilai kendo ngila persngo badi banweng ya katu contain on represented tribe banlong nominated MDC hak district council henry sarkar India imat ia kata kam sengam teka bu yang ia kejing benyau bal kejing pitar namar ba ladang ipet ha ki minchim senam por bak sarkar India kala kwa level ban petrekam no ya ka CA ya ka CAB bakan perkelas ya ka CA ladang ipet ya ka Manipur ki ai ka LP
yang nagalan gilang perskem susu KLP bat kum ter Henry ke jelajungi ke bala don lupa kendiat hak kernet jong KLP ya kata ke sarkar India i kumba hadu menta kadang karnga bat hadu menta kadang penslam tekanihi ka kedosai ba ngigum kisang balang nginum song thai bat ngin senang penjur ya ke jing dawa bak jing hi benyo ya ka jing dawa jong hi haba da khain lai ke MRSSC kala dei ke aks na du arja khan re te kam dei su tang kabel kari kamram jong sarkar pan penteri kam ya ka hakalti ke badai pan keloi kham tam jai khadop talasi hendrai lada ka jing persang ban ya pan slam kuni kum tai ngi iba yo le sikim don man address ne kene si tel haba kibri kum don man la kiseng balang ke step in pomadan ban khanra ban talasi ne phang ngathrai ka sarkar kam dei pathot kadai kamram jong pai ba jala ban penteri kam hi ka